Apay ngay nga basta papanawan da tayo latan ito'y pag-ababangan tayo, Rodi. Tarimaanan da nga ron to'y balay apapaabangan da. Papintasin da ka no. Apay nga masapol nga papintasan dakat na pintas matan. Awan mati abot-abot na uno na rukop idta. Uno anya man nga damage na. Padakkelan da siguro Palawaan da. Kat papananta ngayon manan pag-abanganan. Anya mati kastoy nga han nga tumal na mati tao. Alis nga alis. Imbag pa nagiji barkadak idi nga nakaasawa iti baknang. Tadati sarili da nga house. Kat di tamot ngamin makaurnong. Takasano. Gastadura kamot ngamin bakit? Siyak man nanti pabasol mon. Ay na, uray man mamin lima nga swildom ti itan mo kanyak. Narigat lat ta nga makaurnong ta. Narigat ta nga makaurnong iti pagbalay tabasit mati swildom. Kunak ngamin ngaag-abroad ka tapno dolyar kumamati swildom. Adda nga problema itinagan ko. Nagrigat nga urnusan. Tumaktak iti oras. Talaga kit di nga awan ti alalis tong nga agbirok iti dakkel nga mani Saan mo takasta bakit? Pilitem nga ron no talaga nga awan. Dumteng tulat ta ka di. Basta siya, agtrab-trabaho ak anasayaat. Sigakit di bakit? Tangay awan pa'y anak ta. Apay no ag-business ka. Tagdiskitarak iti pagpuunam. Aglako ka iti online. Kaalaam man ti aglako iti online. Tama nagpost ka iti FB. Haanan, baka awan gumatang. Kaslakit din nga agpalpalimos ti tao nga. Kaslakit din nga awanan nga pulpulos ti makukwartan o kastan. Kat no ado taglaklako iti online bakit? Kumitkita da dita. Haanan, di kaya't ko kung nag-business ako, nagnegosyo ako, di ado ti tao hak. Di jem ako na nga siyak nga talaga ti leader o no bus. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mala, tulungan na ka mga isira kadag ito'y gargarit ta bakit? Ay, makabanog matikastoy nga ag-inalis ti tao iti pag-ababangan. Ala, ano sa mon? Tamaudi siguro na ito panagakartawa na. Ay, sapay la kumaa. Ay, panibagong adjustment manan. Ala, tulungan nakit din amang isimpa kadag iti gargarit ta. Tapno malpasan. Kat makainanatamutan bakal. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pabili! Nak-nak! Umayon. Anya day jay, balasan ko. May tinda kayong alcohol, Nana. Ay, meron balasan ko. Pero isa na lang yan. Gusto mo yan? Oo na How much nga that one, Nana? 75 pesos yan, balasan ko. Sige, kunin ko na. Kailangan ko kasi kumakati ang skin ko. Marami kasing alikabok sa arubayan. Oh, ito na ang payment ko, Nana. Sige, tasuklian ko, balasan ko. Ha? Ay, hindi na. Hindi ko kailangan ang barya. Para sa iyo na lang yan, Nana. Ay, salamat. Pero Ilocano ka ba o Tagalog? Ay, nag-aaral pa lang akong mag-Ilocano, kaya may halong Ilocano ang salita ko, Nana. Tagalog ka nga ron. Ngam paggigyanan nyo dito, agab-abang kayo. Oo, Nana. Diyan lang sa kabilang boarding. Kalilipat lang namin yesterday. Kasta aya. Ay kat mayat tamanayunan man ti kaaruba mi. Kan manayunan mo ti customer ko dito'y istor ko. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, aglut-luto kamot gamit ti pansit, bakit? Nay, nagadumot ay lut-luto mo? Kas kamo lagpapaskanan. Uwan tapadigo ak dagja ka aruba ta, Rudy. Anya? Apay, anyat okasyon ita bakit? Awan ti okasyon. Apay, masapol nga da okasyon aya. Santo ka nga agpadigo. Trip ko lang matagpadigo. Anya? Diya ko na da nga rod. The more you give, the more you receive. Ay katala. Makaamu ka nga rod, Juana. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagsaya atayin, Juana.
At libre ang merienda. Wan atata, nairwam kami ngamin iti kastoy. Ti share iti grasya nga matangtanggap mi. Ay gat agyaman na kabalasan ko. Italaan nakakaaruba kami iti naparabor a border. Kasta nga talaga atata, no adaan ka agparabor ka. Medyo nawadwad matgamin ti kwarta me, iso nga agibi nga kami matabasit. Anyat linuto mama si Dahwana. Ag noodles tan tawan mat mailoto. Nay, apay, di ka nagluto iti masida? Adamon karni aginatang ko iti kalman. Awanan insagpaw ko amin iti panset. Anya, impadawat mo amin ang Japanse? Katuan ista ito pa'y nagkurang. Han mo mat nga imbaga nga kayat mo gayam ti pansit. Ay, unay ka na ya. Urawan ka nin tagaya man, basta damay padawat mo. Ni, apay aya nga kasta ka? Apay mayatagi mimot. Saan akas tatigayad ko asawan, Wana? Wan, mayatag balin na naparabor. Saan mo siguro apa nagimok? Noon una apakanan ti bagem. Itod ka nga itod iti sabali. Data, mabisbisinan. Sige, ikanak nga ro din iti kwartak. Tainak gumatang iti sidanta. Nag-adumanan nga ibagbagamon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Suling, gumatang ka iti grapes? Paspayla ang ame, balasan ko. Tanay, kagat-gatang ko iti kalman iti prutas. Alan, oray half kilo lang ang nana. Awan pa'y ngamin buena manok. Saan nga rod, ame? Inton maminsanon. Ay, dayta ni Juana, iso ti sumungad. Lakwam dayta taadot kwarta dayta. Ayan. Madam, kumatang ka man iti lakok a grapes. Seedless daytoy. Ay, o sige ikanak iti 2 nga kilo. Ay, wow! Nagsayaatan. Sige, mabiit lang ta ikilo. No ko nakto mga minkan ka ame. Mats money dayta. Oh, adtuyin, madam. Dato'y matibayad ko. Ay, mabiit lang tabaryaan ka, madam. Ay, haanan. Bagi mong databarya. Keep the shins. Ay, wow! Thank you, madam. Ay, anya trabaho, madam? Mangup opisina ka? Wano, negosyante ka? Ay, haan. Awan trabaho ngam engineer di asawak. Agsasaruno ti project na. Kan pensyonada dang parents ko. Isumot lagayam, Sana all mayaman. No kaya't maakat, ilibre kayo pa iti merienda tadta. Ay, alaman nga, Rodwana. Tangay sikat na paraburan ti ado a kwarta, mangibingay ka nga, Rod. Data lang aya. Barbarya mi lang data. Sige, mangirwal ka iti merienda itanana. Tag merienda tayo, habang agi-istorya tayo. Engineer gayam ti asawa day ja karuba tayo suleng. Wen intong, iso nga ado ti kwarta na. Tamayat ti trabaho di asawa na. Kan pensyonado kanupay dagiti dadakkel na. Ti sungay, anya trabaho na Mike. Awan yaw awatan nila kay na iti kwarta na. Aya. Aglalaok pa iti sa una no daduma. Ag Tagalog kas kada ag English. Kunana nga rod nga agsursuro nga agiloko. Ngam diritso met ti panagilokano nanukwa. Kanayon pa'y nga agpadigo Mayat man da dya akaruba. Naparabaw. Managparanaw. Welcome to Jenna Almoy the Drama. No, damaganda te trabaho kat engineer ko niya. Anya? Engineer sa umay. Abay, anya man timbagbagam kadagiti taon aya. Engineer nga rod mo da nga trabaho. Tagrup-rup ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga? Construction worker? Engineer? Ijay sikot ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin kadagiti ka aruba doktorak. Anya mo dagita nga ibagbagam kadagiti tao ay. Ibagam ka di tagpaiso. Nga constructionak lang bakit? Ay! Engineer nga rod. Iso nga itultuloy mo ti agbado iti mayat niya.
Tapno kasla engineer nga agpaypayso ti asawak. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, apo engineer. Ha? Ay, di na kawagan iti engineer nana. Ay na, very humble kay launay, Sir Engineer. Ay, anyat gatangam. Kwa, adala ko ato yun nana. Adda, sir, mano akilo ti alaam. Balor la ti 20 pesos, no adda nana. Siguro, nauma kayon iti karni amasida. Iso nga agsida kayo iti tuyo, anya, sir. Ha? Ay, talaga nga awan masida nana. Adto yan ti gatgatangam, sir. Timotibahid ko nana. Kandi na kumawagan iti sir. Tanan numuakla nga tao nana. Sa anak ka engineer. Napakumbaba ka launay, sir. Anya ngay, di engineer ti awag da kanya ako ni Gistor. Kababain? Uy, proud ka kit di ko maataurehan ka nga engineer kat engineer kung kunada kanyam. At least kat mapadasam ti agbalin nga engineer. Nga orakas tala nga wagas. Ibagam man nga mintagpay so kadakwada. Di dakpay patpatyanan. Ura ibaga ka sa anak ka engineer. Di dapat yan. Ibagbagada kit di ahambelak ka nun. Kat baybay ama, awan mati mapukaw kanyam. Sige tarumarak man kit di. Inakita dagito'y ginatgatang ko nga puto ta. Baka mabanglas nohan nga makan amin dagito'y. Nangalam ka dagita po to. Nagadumatan. Kat ginatang ko Apa yan nagadaw? Itad ko nga rod iti karo bata ni awan na itad ko iti kalman. Baka panunutan da nga awan nanti makukwarta. Iso nga awan matante may padigo kanya da. Anya, gimatang ka iti ado? Tapno adala ipadawat mo? Imbes ama sida tigatangam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay na, nagsayaatan. Adda libre ang merienda. Wan ata ado. Han mi nga maibus. Kan talaga nga inggagarak tigi matang iti ado nga poto. Tapno maramanan nyo matanga kakaaro ba? Ay, sana all mayaman. Ay, gumatang ka man nga rod dito'y lakok a grapes, wana. Katuan mangtid kay ti duwa nga kilo. Ngamhang ko nga iawid. Iwaras ko matlang kanya yo. Pipya kanya mi ije balay taado ti fruits ijay. Malunglong tot pay nga ro dag ije fruits me. Kanuray dag ije vegetables me. Malunglong totan ta aduunay gaminan. Kat ipadawat mo ano di yung maibus, wana. Una, agpadawatak to no maminsan. Ame. Talaga abilibak iti daydi ang wana. Adun sa akanayon ti kwartadaan niya, nana. Un siguro ngam, apay nga ta nga agab-abang dapay laeng. Apay nga awan balay da. Un nga rod, no agis istorya, kaslamot nakabakbak nang da. Ngam apay nga ta nga awan balay da. Day tamot nga rod ti pakas da awak ame. Un no, isu nga adu akanayon ti kwartana, ta saan da nga agur-urnong. Jak amo awan bibiyang tay ditan tinapateg kanayon da tayo apadiguan. Ayan ti sweldo mga Rudy. Apay nga hangkamatan nga agreement kanya kat sabado tadta. Jak agreement kin kan. Tas siya kung tigumatang iti kasapulan dito'y balay. Ni, apay nga kasta. Siyak ta sawam. Siyak ati dapat nga pagremitam. Uno ada sa bali nga pagremitam iti swildom. Awan, tila pang igat-gatanga mo't ngamin iti kwarta. Igatang mo iti nagado amakmakan, sa mo iwaras nga ipadpadawat. Kumaano, baknang tatay so. Katnay, agab-abang tabay. Nakautang pa yan kinukumparek. No kastamat lang nga hangkan nga agreement iti swildom kanyak di agsinatan. Anya sina nga ibagbagamay. Total kat marigrigatan akmatlangan. Hangko nga magatang ti kayat ko. Pati sapatos, hambag, bado. Hangkon nga magatang. Kahit mabalin mo mo't gumatang ngamin no kayat mo. Tadamot igatang mo. Basta dagitay san unay anangina. Ngam sabali mo't ngamin tigat gatangam. Dagitay mo't ipadpadigom tigat gatangam. Kat tapno umado ti gagayim ta Amumat nga nasing pati tao kanyam no adati may titad mo.
Pansinanda ka nga kan ka na yun. Gamno awan ti may titad mo kat handa ka nga pagan ano? Handa ka pa nga isman. Labas-labas handa ka lang. Katbay ano di da pumansin. Problema maya dayta. Pilitim kat agbalin na baknangan nga oray saan may. Agpampamarang ka nga ti kwarta na. Nga oray mangurkurangs ka may. Agpanunot ka mamay tuwana. Pagregregatak ti matmatgadak. Eksakto la apagbiag ta dayta. Kan pagabang ta. Suruam ko mamay tiagimpad San akas ta nga ipadpadawat mo lang? Ay, awan nga rin ti mabali. Nairugi kon. Sa pa ibagbagam nga engineerak. Di ka lagbain. Ngumato nga rin ti kita da kanyam no kasta. Kita amkat no masabsabat da kay tarwar kat perme nga isisam da. Pumansin da. Sarkas ka da madam ti bagbagada. Wala nga maglaslastog ka. Urayan Nya nga ron nga kasta nga talaga ti life. Basta jak pala agreement iti sweldo kang kawana. Kat no sinaanak ga po iti dayta. Makamu ka. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, nakaumay kamot. Wana, itaman pay. Uwan ante ta, ada kailangak. Da kayo nga minti na panunot ko nga asit ganta. Amok nga dati kwartayo. Taandakat nga ron ijay abroad agya kakasinsin ko nga anak yo. Ay, ura daday ijay abroad. Diya daw titi kwarta kadakwada. Tamok tirigat day balasang kaw. Umutang ako may ti kwarta yo ante. Kailangak ngamin. Basit mo ti sweldo nila kay ko. Mano kumaya ti utangam. 5,000 lang ante. Bayadak matlaang no agtapos. Pagpunak ko mga ag-fishball kas kada ag-barbecue ante. Malang araw. Ang pagatang ko kumay ti agas kaw. Ang mala. Bulodang pailangan nga raw. Juana. Aglako akiti fishball kan barbecue ito isango ti boarding house ta Rudy. Ne, naimbagman ta nakapanunot ka aglako. Una ta anak mo tan nga ikan iti kwarta. Nangalami ti nagpuunam. Inutang ko kan ni antek. Mala, lalaingam nga ro taglako. Tapno mabayadam to ti utang mo. Mayat, ti kasta na panunot mo. Bakit? Aping aglako ka nga, Juana. Nagadulang nga ron ti kwarta yun. Agpaado ka manan. Ay, maburingak ngamin nga awantar aramidan na ame. Iso nga aglako-lako akman kiti. Pag ay-ayaman lang. Kahit agilibre ka nga ron din Ha? When man, Juana. Uray ta, adot kwartayo. Ay, kat sige agpili kayo nga ron iti kayat yo ta ilibre kanya yon. Ay na! Talaga ang nagsaya at kaakaaruba, Juana. Saan ka naimot? Kasta kumaamin abak nang naparabor. Sige agala kayo lang. Awan problema kanyak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ape akaslan na laylay aparya tarupam, Juana. Ay, anak nga makalakotad ta nalugi ak. Ado ti nagpalibre. Kahit gaputa nagpalibre ta, inlibre mo't itaadagosan. Di ka man lang nagkadkadan. Kababain mat nga rod, no hang ko nga ilibre isuda. Ta narwam da nga rodan kanyak nga mangilibre kanya da. Kahit anyat pagbayad mo iti inutang mo ay. Awanan nabangkrap nga rod. Anya kamatan, Juana. Kunak no makatulong ka kanya kon. At adamot a pagrigatan tar aramidam. Ay, mabainak matgamin nga mang pae kanya da. Ti amo da nga rod kat engineer ka. Ay, kapok tagasal. Agawid talaga dyan probinsya no kastaman lang. Manjak ijay. Nagrigat ti Biag ijay. May mayat ijay tabasit ti karuba. Kan amudan ti ugalim ijay. Awan ti pagparamagam ijay. Hanta nga gawin ijay. Nagbureng nga rod ijay. No di mo kayat agbati kan. Sumurot ka no sumurot ka. Saan no saan? Ay, nagrigat matgayam ti awan kadwana. Awan makukwarta ta awan mat ngamin trabaho. Ay, pinanawan na ko ni Rudy. Kasano dato yan ngay? Awan katulong ak edtoy. Sapay agsing-singer man ng landlady. Awan maibayad ko. Kapilitan sa matan nga agawid ako ni Ije probinsya. Suro taklangan adya asawak ijay.
At iti basit abunang, dahil ito sa ram, wana, tanalaglag anday ta. Anya ti aramida kaya? Inta paraspasan di talon, tamulaan ta iti aba. Agmula takid day, bareng tumambata. Ay, sapay nagpudot. Kat agaanos ka, no di ka makaibtur iti rigat, agawid ka ni di balayo. Oray panawan na kon, awan na sakit a bakrang ko. Mga sawak iti sa bali no panawan na. Anya matikas na nga ibagbaga matrudi mat. No di mo kaya't ang mga sawak iti sa bali. Di ka pumanaw. Ngam anusam, tagtrabaho iti daga. Agtinulong ta, takas ta tagasawa. Agtinulong iti rigat ken ginawa. Manong Ago! Apay aya, ako manukaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signal to ni cellphone ka o. Tapno makontak ko ni Angela my loves ka o. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaw ni apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves ka o. Agaw! Umay kan at mapantan ni di bangkag taintan nagaradaw. Napudo tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay batultulala kang agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na bangkag. Anyat pampanuno tamaya. Madana kanak nga rod tatang. Tadibet ang reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan magno adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw itisa na nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kasla adda pa karagsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Pinabagbagam. Rumarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan a numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang dayta anubyam. Kay kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no ma-scam ka dita. Palagi din. Ludan niyon ti papaludak. Danay, agawid akaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak man na gayim mo ani ago. Di ka rin makonsensya, ti kas nga araminam. Kurat man mo ko nam anabayagan na sininam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga min ti paralod ko.
Amo man, nagastos ti load, sweetheart. So, abay-bay anak laeng, what? Kalpasan ang napaludak ni Angela may loves ko. Di matmanan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmet ngamin kan ka amo odos de jano biya manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan la asyak ti mangibagbaga. Ado kami. Pati ni Nana maring ije istor. Kastamot lang ti atap na ije nobyam. Saan matsiguro wading ko? Jackpot yun ang maaramid niya ang hila timang murus kanyak. Kat no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga ag-text. Ngam inton na itad mo ti kasapulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, pare ano? Aping imamag ka? Pagsarak na kuma pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay kaya na pare. Mapila na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitanta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kasla ta problema? Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak amo ti aramida. Marikrik nak nga may nalukluk wanak ni Angela may loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngay may ka dito Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit marlaang. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mo ito'y nobyak. Kwa? Ay, ni! Ako! Ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga ano, maditirik-rik na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, Nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat tanaluklukwan na kiti babay, amanobnobyak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asino a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang, mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun di agaw, nakasapsap ay, mapan ka naw ije bangkag lakay. Mas daawak man, kas lagi magay day anak ta. Tatang, andamat-madlaw yukin ni Manong. Uy, Joy, talaga nga ada. Kala, tagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na.
Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agarmanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka kanin mang nobya. Saanan tatang? Sakit lang ti bulsa na kita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tiliwliwak di ti bangkag. Ay kat, nuday tati kayat mo anak ko, akad naman nagas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngayon yawid di itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake, Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Sana na makatrabaho ni tatang. Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adalak na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga iti nobyam nga agnagan iti Angela? An? Bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasaan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan na maikariday ti ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Hulyo ba raw? Nakapasyar ka ba? Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan ba raw? Nasapaan na pa ni Jibangkag tanapan nagmula. Malim tun ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin tata? Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala ba raw? Mapit lang ta, ayabak ni Jaw ta, kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Nay, si kamat gayam pare Hulyaw. Naimbag man ta nakapasyar ka nitaw eh. Huwag ba rin? Umana ka magkindaw iti pamakawan mo, kapo ka nagatin, naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Hulyaw. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko iti lipat. Kinapudno na, nagsiya na kami kanya Angela. Sana nasaya at ti aramid na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Kung nga rin pare, manglukluko na dyan Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay kat mabalin lata pare no kayat mo. No, dakanwag di ti bangkag. Una pare. Sige, intapay nga rod agmerienda di tersina ni Nana Maring.
Ay, wen gaya, mago anak, kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta, nanang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Hulyaw, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang iti. Anda may sala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang iti. Ay na, dahito yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya dahi jay pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon dahi ta babae. Kukamlat tayo da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Saanin pare. Pare Hulyaw. Apayakas ta ti isem mo. Anya ti isemam. Inaklon na kun jar armag pare. Paikot. Kita ma. Saan na ka manin na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado. Naanos din nobya kita. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan paray. Inta nagaradaw tanay aldawain. Uman paray. Ang adaman damagag. Anya ka din na jay paray. Talaga ka di mon kayat ti agayat? Manjakon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iji pagadalan. Awan problema di taadin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayaw. Tanay narukupain. Amangan no marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausarin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakachampak manan iti na nga to apresyo tinatag. Ay, kawan anak ko. Apaw, agsuswerte ka iti mulam adatag. Agyaman kami iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runaken ka, Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Ti napatag, nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen, Manong? Mari Susan, lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wen. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo. Ago anak, mapmaparin ti tawag. Talaga kaday nga wanen planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapul na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, nonya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka magmabali na pilitan, no talaga di mo kayat, ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Ay nananang, nagpintasan ti buya ti unag ti balay.
Kompleto tayo iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro sala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula dito unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang. Ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display tiyo nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula Nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kasla tay baknangen at nakagata nga kiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Wen atane, kastoy manan nga oras tiyo umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Di da pa'y lama amnesia. Tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka. Lumanumeng ka pa'y. Nagbabak ng damang ngamin. Ngam di da pa'y lapaybayan dagiti pautang da. Di da pa'y idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tiridaw. No rumar kayo, tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saron. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya dayta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagak to kun kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na laikaro na niya. Wen mare, ibagak to kun kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari lolet. Ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Bastitlat utang ko ka dagijay. 2,000 ken ni Helena. 3,000 ken ni Tata Darwin. Ken 1,800 ken ni Nana Lulit. No saan ka kano ang makabayad, ing ka kano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbagada dayta? Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan. Makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramidek Apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan dak ananang. Datayaw ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para maglakad na tayo. Daytang amin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances, no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kiti amang risot iti problema, taanakdak mo't. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun aya. Uray ta kumpleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills.
Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to man na singirunan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. Saan mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang kan, nida. Ure ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumati aldaw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrikat tupay timparami jo kanyak. Iso ahusto lang jal daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbul at singnak manan kamayayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo. Sumrag ka Saan na? Umayak la ko magsingir. Ayan ka anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! Umay ka man! Adda ni nardo. Anya man di gagara na naya. Magsingir, awang kwarta. Umay ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito inida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka matalemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ta tibagbagamon, Nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagri ka ti sumra kiti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Eng ka nga rod makipurdiya. Tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin pakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni sumanubli na dyan nardo. Manupay atao ay tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Iso ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiyaak, itad ko. Tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon, gapu iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika tirumbeng nga agbain, saan nga iso? Makauma ti pa nagrup-rupa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa din mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati mata na. Kinadda pikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya, tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inak man isirag nagitay kalding ka tanay kasla agto daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Magagat ka aya. Ken amum aya ti ayan nagiti kalding ka. Amok tata. Ken amok tayan ti balay da. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kayat mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko, tata. Naimbag nga oras mo manang darya. Umaya man makipurdiya. Itaman pa'y makipurdiya kanida. Uwan manang tane, kasapulak ti kwarta. Ada ngamin utang ko, masapul ang mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawana, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day manang. Tani sayang taldaw ko.
Ay katala makaamu ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawan na manang. Uray inal daw nga umaya, kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayaw nita. Ay, notebook man taig pil mo, Nardo. Una, ta umayak man agsingiran. Di ka lamasyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrek ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito'y balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay, taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inal daw kanuki di nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldawa ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na di adjust ka, Nardo. Kat aginanakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkunang amin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man ti utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Adang amin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day ta ilumlamang mo di talikod ang barok. Ha? Sabong samad. Uwen, nana. Ha? Kasarita ko maninida, nana. Mabit lang nga ro, taaya ba, barok? Ni, apay dito asabong, Nardo. Para kan kanida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As ti inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di na ka din singiran iti utang ko kan ka. Una, saanan at talaga? I love you to, Nardo. Ha? Akpesaw? Wala. Na-develop mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inal daw pa nagsingir mo. Oh, agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo't, enjoyan ta pa'y mo't ti panagnobyo kan panagnobya ta, Nardo. Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay, marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag, di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapulaang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yaw. Wala, kasla-kastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang.
Adamat gaya man nobyo nida. Kaamam mo. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa yung mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga aganak. Wento ka di. Madanon tulat tama ng darya. Ayun, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako iti kasta trabaho. Ha? Makabannog mga min. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na paimot kayat. Ibagbagak nga rod mat day taken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat ko kuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami imot na niti anak. Wan ko mga road. Ay no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak matkat na singpot ka baro. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaang. Kat makikalay sa kan nardaw. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no iso talaga ti pakiasawaak. Narigat agdadarasudos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot met ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day jay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan ay bagday tananang. Basta gayan ayat kami pa'y laang nga. Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalak ayat ti mailawan. No kasta nga alanganin kakenkwana. Sinaamon Apay pay lang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti reknam. Kadyawutang ko nga ro ti pampanunutag. Manya. Bayak nga gayan ayat kami iti mano abulan wano tawan. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa. Nabayagan nga gayan ayat tanida. Anya ngay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot adata tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok day ta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko ken ka. Idi damo laeng. Ngam idagbaybayag na po nasmutten. Narigat mo't ano pilitak ti makiasawa iti jak mo't ayayatan. Anya, Iso asore ngam nasaysayat no agsinatan nardo. saan? Di na kumamot sinaan, pang-aasim. Sorry talaga nardo. Jak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya, ay di ka kumagdardarasudo sa mangadeng. Ang mga numakmakla at kalaang. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Jak mapilit ti bagik nga agayatkan ka. Promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitan ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga ron tamawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay, no lapdan nakbat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rodan? Makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki.
Awan magayam taktakderan na sa una. Kat basol mo matlaang gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Api nga tadi mo timimayan dito balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad kakit day, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak mananita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mo? Ay, Kuanardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Una. Ala, agtugaw ka. Kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi eh. Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat adda na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Ngam nakamove on ako. Tay di break na. Nagsapol akadagos iti kasukat mo. Iso nayaw awan ang tiriknakin ka. Ah, Napunasan. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. wenang imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tedkan. Tapno makisayan to'y lista am dito notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po di din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. Loisa nakaw. Apaya kaslanal pa iti abaga ni Lari Apimanaw. Awan pa'y sa nga pulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay taadan kayan ayat ko. Ngamawan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay na, saan kumamatakas ta, anak ko? Tanay nagsingpot abaro ni Lari. Nagado, titalon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa. Ay, awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya, ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton kan kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insana. Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insana. Mana, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang nga kasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Lari. Apay nga'y. Kano nagsingput tupay ni Lari. Kan nagagat. Anya ngamin ayate di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no syakla ang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang ta nababad nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na.
Nagasat kit di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa ilakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan kuloy sa. At dapay imot mo anatang. Di na kang sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, ala mo. Sayang mo, noowan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Tada si daan mi kininanang kunurabi eh. Imbagpay kan ka ni Kaul, tanagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Ngam suplada mo. Siyak ngay lari, sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mat ni Kaul. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole? Ala, panawan kan lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natang intad mo Insan, nagwapo man di lalaki nga nakitak iji sangot ti store ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki insan? Jak amo ngam panagkunak. Tadtala nga na isarong na ito'y lugar tayo. Tadtala ngamin nga nakitak. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo met ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panag ko nakat adamot panaggusto na kanyak dayjay. Sa bali ngamin ti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, katagtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki akayat mo ang pagpaaraman. Adda manan ijay sangot ti istorje nakita nga lalaki di namin san nga kalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagon daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta. Ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. Adagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Ni, ubing matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadeng kamutan, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ha? Ay, aya. Adagayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Taure dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adikan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti tawan ko. Ah, kasta gayam. Si Kangay, manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmutkin ka Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin rubam ading. Ay, aya. Han ko nga madlaw data Saan man, talaga abak bakit ti boses mo ngam ti taon mo.
Iswa agpada talag. Ha? Saan man aday tabos-boses ti pagsaritaan ta adeng. Anyat nagan mo. Loisa, Manong. Si Kangay. Siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa. Nagpintas ka man. Uy! Bulbula anak. Samat, Manong. Saan mo't adeng pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anad-daanak iti kundaway. Ang nakapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading When 102% nga balasa nga, Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto ije cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakiti kong daway. Kayat ka kumaapasyaran ije balay yun numabalain. Akad, Renzo. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman ak, Loisa. Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinam na asa nga ilimita, anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo katakteri daw, Nanang. Asino Arenso? Diya ka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan mat lang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagme. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man no anya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito'y balayan. Ay, kitala nga ro. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. Nukasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day ni Renzo, Nanang. Isumot la barumanen arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nanto pa'y, kasla nga asit na day barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak bang ujero pa na? Agdat-daton kadikan kaday jay. Owan, Nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na paila ti imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day dya lalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day dya Renzo. Masiguradom nga raw, abaraw. Kat, isumate ko na. Ay na, Loisa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, Nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amuam pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupudno mo labaraw, anak ko. O anya insan, di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba?
Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pay. Uray dyan na puskol nga iming na. Kayo kayat ko nga kitaan. Kas tagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kay kayat ko nga rod. Basta nataar Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo. Ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, loy sa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Nga, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, songbata mon. Ta songbatak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayagan nan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti songbat ko. Ha? Amom pa'y mat-ana imbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kepot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupod nung ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray. Basta. Kayat ko nga sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo. Inarakop nakmatanan. Katagayan ayat tamutang saan. Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusin na da diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano nga'y arumarta? Kanayon lang na di ti balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo no ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tagkita ta itiruar. Wala. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka ita insan. Siguro inaklon mo ni Renzo. Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mon pinabayag ti panagdaton na insan. Kayat kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Ket, good luck nga rod Sapay lang kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay. Inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdadaton kanyam. Wen, ngam kunakan ko na at tingitingin na pa'y anaimbag tirik na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaikot nga rod kan kaidi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yun ko idi nga pababainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man kan ni Renzo, nanang. Apa yun? Manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad day chay Arenzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya atayp ngay bagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mata. Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laeng iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong iti pangananta Renzo.
Makaamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Sanay, nalipata mo tayo wallet ko. Ha? Bayadan pa ilang mahal. Ta isin kuntukin katibay ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati suram nga rimwar iti dagos mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka, naka-shades ka kan nakabunite ka pay. No saan ka siguro nga imo na nga masidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day tala ang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangalan ta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasyak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na amon. Amom ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumiglahan ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko no maamuan na datoy. Alyapay ko pati maramidan na nga ikinalpasan. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayat ah. Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagak matisay na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga insan. Un insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang ngamin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura ati pa nagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Masikog magkaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko nyo ngay. Agkasar kayon Wana na. Ngamay sa laababoy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Diyak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pailang nana. Utang ngamin dayjay. Mabay mga umutang idado. Mga ano diyak mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. Nuada maurnong aparwad me no kasarme. Anya. No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom insan? Wen insan ngam may sala ang 4 months old nga baboy ti saga nami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami meten kin ni Larry. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo insan. Kuyugan nakmad nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Adu pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang ito'y balayan. Ala, di kan sumana Mapan ka no mapan ka. Taglaba aklaeng. Umadaning ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wen nga rod, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita,
love na love ko ti mga kasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumarting ka! anya da jay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamot ka ni Renzo, anak ko. Umay kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglamlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kayat nga sa wanda to ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat ang malasin. Ngam iso talaga. Aniya!